disturb us, but we will always stand for the territorial integrity of Manipur. We want NRC in Manipur, and we are going to demand for more of NRC in this coming days in Manipur. Thank you. Athoi kamai ai kabu union Manipur ge joint secretary oijari ngasi akoina leli se yaujabi maramdi Manipur da shanti purakpa Manipur ge territorial integrity se kahan bi yaroi haidana akoi kabu mayam su yaujabani aduna Manipur da leiriba isinnaw mayam bu appeal tawjaning badi ngasi dagi akoi amma khaktang orga Manipur kaidana ma tawsi haibase si wahom je thamjage. Dr. Lat Sahib Raj Medicity की orthopedic surgeon ने नुटी की मयाम अशोक अपन नोंगै न पान मयाम में यंगजई अदों ngasi de ai akoi wangbrain group की side की मयाम की मरकता सरुक याजगे है ना यानिंग दब फोंदोक बोयना हुजिके लेरी ब फिबम जिदे दा लेरी ब मोगी यानिंग दब फोंदोक बोयने लाक्सबने akoi wangbrain group से कोई की ईसा की नाट akoi की सलाई तरेत की मसक ताकपा अखोई की ईसा की मसक ताकपा अदे अखोई की हानदगी हौना अखोई की ईसा की नात की सक्तम मसीदा अखोई की ईसा की नेचर है बता रहे राज व्यवहार है बता रहे संस्कृति है बता रहे एवरीथिंग नाकपा एनीथिंग अखोई मणिपुर की सक्तम दा अखोई की मैतई की फुरुक की सक्तम दा अकाइबल आगदी अखोई की ग्रुप से तुमिन लेगदब नते एवरी किस्म की थबक अखोई मतेंग पांगजगनी हाइदना फिमु सेलग थोकचरैनी. Hello, ngasi kenoni ai wazanil tanitos ki sena teacher ko adu lewak myam gi karigum khara thok se na tawbase yam sengna haragadi akhoi gi haining ba adigi phongdok ning ba keno budi myam leiraga su koi yam sengna haragadi chen naw si akhoi gi se national media da kitang flash to bom change akhoi gi local gi club local gi media sing sina tawriba thawjang gi adu matik chaw khre adoi taraga su chawraga su koi gi myam na somgi other side tai ming di banjaroi ko other side ta moina puri ba adigi Al Jazeera ta ka moina yaurei ba any TV de yaurei je akhoi national media da phawbong ngam risi kai gi no haiba ai wakhol ma yam seng hajeningi adu ngasi silli basi di maiti gi nate is a something like a humanity akhoi na silli ba pot akhoi ngasi gi kokomi na silli ba se mayam thopi ro aina haining basi ko ichen naw ni pi na pa angang khakta bi da ahan laman khakta lo thopi ro aduga akhoi yaw de bi ade akhoi gi June 18 gi keno se masigi keno guma akhoi gi homa thok tragadi we will be just like a lost Tripura da Tripuri mang do mai no khoi mang gi do bani mayam thopi ro yam seng hai matam da pu tara makhai se khoi ngasai ngai jabani adubu thopi ro hai ba se kai gi no hai ta da pung ani makhai ahum bok ne bako NRC chanahan ba du chanahan ba du di khoi sida yam sang ai lecture pizar ro khoi gi leiri bi issues myam se khanga bane bako khoi ji hand to mouth ngata ni middle class people ngata ni aduga mi na khatang akhoi gi just a pon amo ro khoi na season na bi bu du di ai ta honing de seng na aduga leibak ichen now icha ichen mayam thopi raga hojiki issues se akhoi na masigi kholaw sida issues sida akhoi na handaki matang sida ta hogdragadi will be lost akhoi is a lost tribe hai na akhoi na oi ragani ko and I am very thankful to ai gi now sigi press ki now se upon ming am ta habiyo Johnson na mana yamna keno to ai rohan ga hojik to wangang jera mani aduga I thau garan chang maga akhoi somdagi phawraga akhoi gi hata kang je bud udai ne so ai gi chinaw lebak chinaw ima event chan sing loi thopi ro aduga issue se akhoi na mathura lang si law si ama ma taw se haijaba din na te ba ko issue se kari no hai ba akhoi na thok tragadi akhoi na khangoi dori mane na ko masigum bagi keno se da akhoi na kitang aduga ai hainingi ko do akhoi si government ki side sida akhoi thok le irang sida di kai dai government se paralyze oi yam seng na hairagadi ko masi ai horen la ga pha ba su yai ko ai ka su ki de pha ba su yai paralyze oi ra bane akhoi gi tripod stand ne hai tripod yosabi makhong hom se yosabi makhong ani pandra bane ba ko seng na hairagadi ama khatang ngai bane moi ngi sai gi mai gi kai hai tare hing na ba taktung khara phangaga ko seng na hairagadi di maiti macha mu oi ra ga yam na ikai je me mang da na na national media da mi ra ta ka tin chit le me 16 gi video clip to thagal le moina mayam ko exactly the right time parliamentary mi pham da gi akhoi gi prime minister mana wangam dai timing da thagal le ko akhoi di kari tawri dong matik pangba
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 30% ꯁꯤꯜꯂꯒ 70%ꯁꯦ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯗ ꯎ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯋꯦꯌꯔ ꯏꯁ ꯗ 60 MLAs ꯀꯣ ꯋꯦꯌꯔ ꯑꯥꯔ ꯗ 60 MLAs ꯂꯩꯔꯤꯕ 60 MLAs ꯋꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯃꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯈꯣꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯍꯦꯁ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯃꯍꯦꯁ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯒꯤꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯃꯥ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯥꯔ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯒꯦ